okwiruka kwatandikira hambuga nkuru zitendekero kwetororo mu rurembo rwa Mbarara kandi okwiruka kutebekanisibwa abeegi bitendekero rya Bishop Stewart University n'ekigenderwa cyo kurundana sente ezokuhera abeegi abatarikwebasa. Okwiruka oku nuko murundi gwa kashatu kandi abeegi abarikurenga 100 nibo bariyo nibaganyurwa mu nteekateeka egi. Aba batsimburira hari University ejo muri Kakoba bayetororo mu rurembo rwa Mbarara kandi bahenderera ha University. Omudumizi w'enkambi y'amahe ya kabiri y'amakenke Major General Paul Mpanguzi niwe yabariyo mwiricu mukuru kandi oguyasima abeegi ahabwa ekikorwa ky'embabazi hamwe n'omutima gw'ihanga. Turahamagaraga buri muntu wena konko omutima gw'okubasa kurundana empiha z'okuhwera abatarikwehwera abatarikwebasa abantu omu nsi omu n'omubiri gwawe tugira ngu engaro 2 n'okunabisa. Omuntu waza kunaba kwera engaro emwe nenabisa ngenzi yayo mbwenu uko rukuba iwo basize kushashura fees okarebayo koligi wawe na workshop nkeiwe konko fees ziremire owawe washyikira hakuremwa ninga kubingwa habo utashashura fees mukagira umutima go kurundana empiha zo kubashashura. Ahabwa TV West ndera akiza.